Şirinik teş dur ve heval Pirin hısti deş tu neval Sermezin o göhdirijo Kavalate me Kurdistan Evara ve çağa ve dama ve xoş dîsa xidiro hero diro li biro ez û wel hember hev sed car çilav sed car hirmet rêzdarım li hember we mala we hezar carî ava ku nav li me temaşe dikin ez bawer dikim hûnê bibexşînin ya nizam bawer bike ez ne nexweşim ama ev kixik bi me girtî nizam çi kixik Ez bawer dikim em vê bernama Kurdî pêş bixin. Wanî xuyayê mala we hezar carî ava rêzdarim spas were. Mesela dîk ez werbêjim û em ê were ser bernama xwe ser programa xwe. Ev gotin gelekê fam ji jêr tê bira di guhê hinek Kurd jî de bibe guhar. Dibe rokê ji roja wek her tedî serê sibê her dîk dibe azan dik. Bi şerefekî cîranê min jî ji xwe li van dera pir bêdengin li van dera her serê sibê zû dîkekî azan da. Serê sibê zû dîkê ez zingî rokê derketim balkonê ez kesekî jî namê ema min ji dîk re ji dîk. Bi zimanê Almanî bu heya dengê derket mi got hişme yani mi got rûvê. Xwedê dîk jî bihîstibû çibû belediyê ez şikayet kirbûm gotibû dîkê min yani min heqaret li dîkê wî kiriye. Neyse Xwedê dîk dibêje heger carê di tu bi wanî bike qîrqîr bawer bike zê serê te jêkir. Bi aqil be. Dîk gotî çawa hebe bi sed kes du sed hezaran dîk azan ama ez azan nedim jî dibe. Dengê xwe nekir. Tamam gotî. Çend rok tê derin Xwedê dîk dibêje ji dîk re dibe heger tu wek mirîşka neke qibqib ez ê serê te jêkim. Kurro çawa tê bi mirîşk ya. Dîk li dora xwe nêre kesik tuneyê dibe baba emrê me ji Xwedê re me heta wê serê mi bêjê kirin hema zê xwe bikim wek mirîşkê ma wê dunya xerab e. Dibe wek mirîşke dibe qip falan. Çend rok tê derin Xwedê dîk dibêje ew mirîşk çi mana wê heye mirîşk çi dike dibe çi dike ne dibe mirîşk hêka dike heger tu hêka neke bi şeref zê serê te jêkir. Dîk dibe heywa hewara gidî xweziya el ser dîkbûna xwe bi mama û heger wê ez ê batma şerjêkirin jî bira wek dîkekî ez şerjê bikim a. Wê niha ez nikarim hêka bikim ji xwe wê min şerjêke û wek mirîşkê wê min şerjêke. Birano, dostno, hevalno. Dixwazim vê bêjim. Heger dijmin û neyarê Kurda wê Kurda bimehînin, biqedînin, biqelînin wek Ermeniya wek wan em ê bira ne wek dîkê ku bû mirîşk hat şerjêkirin. Em ê wek dîka bira me şerjê bikin. Veya ji bîra neke û her kesî jî bêje. Ew bêje ev Tirkî dîk tûriş mûriş falan. Gerek emanî be. Dibe naberê de hûn wekî îro dizanin salvegera komkujiya Ermeniyayê birayê me Ermenî wek her Kurdikî wek her welatperwerekî wek her Kurdistanîkî wek her hunermendikî û wek malbata zana tivî ew komkujiya birayê me Ermeniya em ji dil û can bi kîn û nefreta xwe şermezar dikin û em wek komkujiya Ermeniya qebûl dikin wek hunermendikî ez qebûl dikim rast e bi Tirkî dibêje soykırım uygulanmıştır Ermenilere. Soykırım bi kar anîne komkujî
اگر چه قصد و 10 سال جی تر در باش ببه جی مالبات وان جی نبی وان جی تورن وان جی سرالا وان کسی کمکجی بوان آتی ام سرساقیت خوازن دوباره جی دولتا ارمنستان هم خوازن و جوان جی ره رحمه خود الوان به و چر بکر مثلا اوه اگر چه قابل نکر بنجی وان کمکجی سر ارمنیا پیکانینه veya نکارم خواه بدن ویالی او ویالی peki خواستن سر کردا pek binin eri İza kurda avcı komkuzcuk bu le nahat diyar kirin zer gotin katliam ve isyan normal fakat işte şansı kurda ha bu per bunavan bu nüfusavan per bu nahatın kazandın Ermeni hatın kazandın tek tukman mesela Nemir ki Amuji Birti'nin Rahma Huderleti'nin Nemir hünermende her imezin Arame Tikran hem de Birti'nin Arame Tikran heger ve hikayavi meselavi cirrokavi khwandi nekhwandi en nizanım mebkwa khwand و جمع بدفع خوشی گفت یعنی از آرام تکرانم گرک داره هات جمع هفشی گفت جبروی هاوی آرام تکران منتدار کرده بو ایجا دماج بر ظلمار ترکان مرکات رفن او دو حب خواه ویجه هنه دو حب قال دکر تسیق و دما قال دکر مویه سری برم آوانی راد بو ور ظلم و زوداری و برچیبونی و دیتن و مسلمان او کرده مسلمانانی نمارا خواه و پر تشتات و سری و حتی بابی گوتو بو اگر تو سا بمینه لایمه چیز دسته تبه آلیکاریه بده کرده normal آرامی تکران به عصد خواه ارمنی بو زبرگ مالباتا کرده او مزن کرده بو کردی زانی بو شانسا kurdayı ki nahat kazandın, mehandın, ziber karabalık o nüfusavani karabalık bu. Av şanssızlık, av beşansiya Ermeniya bu. Fakat hela dizi ku Ermeni bir şansın, devlete Ermeniya hayi iro. Devlete Ermeniya hayi. Beşansiya meci, embe devlet. Farka mehu, kekemey, İbrahimey, Ermeniya, evet. Le ez tim lêkolînê dikim. Ez çiqa pêş dixwazim herim, ez derim li cîkî û wê re astengî te pêşa min. Astengî te pêşa min em nikarim xwe te bidim. Çi ye astengî? Ez çiqa derim pê dikevim dixwazim nekevim wê cihokê wê rotê dîsa dînê me ummetê bûye hemû sebeba qetliam û komkujiya Kurda. Zberveye ki hakizi metirsame ceyi çi metirsame ku em naxwazin dilê kesikî jî bişkenîn. Em zû dilkeçikin, em zû dilê me tişkenin. Zû çawa bêjin. Em zû tên kelecanê. Em ama tu çi bêje? Na hundu gotina li vir li jimir bikin ez ê bixeydim. Halbuki gerek ez bêjim ka wan godarî bikim. Rexnene em milletki werene. Divê naberê de Yekîtiya Avrupa Konseyî li Qibrısê civînik çêkir. Ew civîna jî qatilê mezin, kujerê mezin ki bir kujerê bi rastî jî kujerê Alewiya ye, kujerê Kurda ye, kujerê hatta kujerê Tirka ye. Colanî ew jî vexwendinî wê civînê bûye. Yani hatî dawetkirin. Vexwendinî wê civînê bûye. Di wê vexwendinê de ew jî derketî axifî. Colanî di wê civînê de ji Konseya Awropa re alîkarî xwestiye. Em alîkariya jî dixwaze ku ew
leşkeri nizam çi serraz biki o lehember İsrailci gelle gotine tund kirine yani sert pekaniye. O bira İsrail tüccari zibirana ki او gire Golan yani Golan tepesi de ya avana gir tepe gire bi Kurdi او gire Golan ji zuar namine gotiye ke gotiye Jolani gotiye İja gotinu be Türkiye az naxwazim bi Türkiye karbin berge havala Gulistani ro go mamosta go amnah go az xwazim tu qat Türkiye nax nav bernama xoy Kurdi mizi sozda havala Gülistan şehrin ki ایرو هر کی حساس بود چه بود نخوشخانه از ویدارم باش بویه وال جبر گلسر اکرانه یه سلام و رز و حرمت امکارز شیرین ربیجن در باسوی و خوشکا شیرین که ویدارم ده باش بی yani gire gola İja terörü Kuzere do buye Sultanı Şami. Fakat tüccari keçka Karachi nabe Sultana Anji Hatuna Kolaği. Eğer az bir Türkiye bejim onu baş bizarı ben ev gotna herkes bejim. Kız Karachi Hatun olmaz bejin ya. Keçka Karachi tüccari nab Hatuna Kolaği. Em mesela çiye rake ev paşayı, patişah, ağayı digerre ev nab ayala xwe dinerik gelek keçik bede ev libin koniki reş pil bede. Dipirsev keçake xeld bejin keçak falan kesi. Bugün bu xazine mezvar binin. Var hasil ez dirij nekim derin keçik eşvartini per dizavüce. Yani padişah bu ek keçka Karachi re dizavüce. Fakat keçka Karachi him buye. Dama paşaj male derdikeve ev ten edmine. Radel perçak nan dixit deste xwe ditini ser şivake. Radel çen para kuruşa dixit ser dolabe. O tişmiştke wani. U paşeji der ber pencere dibe zibona xwedê katiştikî bidivê feqîrê zibona xwedê katişkî bidivê feqîrê yani parsê dike. O rokê padişah wê di wê heraketê dibîne. Ew gotinagê qis keçika Karachi nab xatûn ji wir dite. Ji wê meselê tê. Çi dibe birave Colanî tüccarî nabı serkêşê û nabı serokwezîrî û nabı serokê dewletkê. Ji ber çi? Ji ber di karakter û şahsiyeta wî de ew tişta tune ye. Na herkes kare bibe bixwîne bibe doktor, bixwîne bibe parêzer, bixwîne bibe doktor bijîk hûn dizanin bibe bijîk. Lê herkes nikare bibe hunermend. Hunermend tişkî dine. Ji ber wê yekê ew Colanî ew wasfa pêr tune ye. Fakat mala Amerika ne avabe çavê dünyayê birije ji xwe re gulamik çêkirin, xizmetkarîk çêkirin danî wê dirê. û siyaseta Kurda jî siyaseta me jî zayıf bû. Siyaseta hûn dizanin çima dijiminin tu neyartiya Kurda pir meşhûr e? Şewqa Xwaro hela tu devî binêre. Kotiyê heram. Heya dost şivanê bavê min bû. Bi ser gotinkê wanî bîle em Kurd dijminantiya hebdû dikin. Ez ê wer vîdokê ji min vîdok hatiye ez ê şanî we bidim tişkî bêaxlaqî ye. Tişkî bêaxlaqî ye. Lê nizanim me re bê çi yeter lan yeter. Tamam tamam tamam. Tamam lan tamam. Tamam yeter. Yeter lan.
ne ya? Hayır yeter lan! Yeter! Geç! Yeter geç şu tarafa! Bine ucanda icar. Ez var bejim. Jandarma jil vurun. Evde küleri, evde Şırnak'tı. Çiğ mesele, duhab malbat, duhab ezbet, liser ahi, arda, zeviya, jboğan hafsını. ودي إذا بلكي خشك نهت أكراني بالدارا بالبيرا بالكفرة وتشلها بريندارج قالك بريندارج هنا وعسكرجي لور لوان تماشات كي باشا تبي يتشرولان وكفر نوان ما شافت يعني بخوازه ناخوز بخوازه لهب ناخذ أما بالزانستي عسكر مساعدة ده أسوان كردارد بيجم هون پر بالشرف والناموسن هگر سلاطین دمر لبه زاناتی بیه تماشا دکه سلاطین دمر جیل ورد جی لاوه وی 30 سال ceza خوار لسر مثلا کردستانیه سر مثلا پسکریکا کرد جاناته ورجی قنطاقا مجی به همراهیه هگر سلاطین تماشا بکه برا وی ویدیوه شانی وان بده و وان گوتنک از بیجم جی برا ببیزن او کسنا هگر اون میرن لاو هگر اونج بو خاکا خوش شردکن هی احمق هی نتشتک نو هی رزیل نو هی بی شرف نو هی بی ناموس نو هگر شرف و ناموس بور هبه اونج بو خاکا کردستان شر بکن لهمبر ترک و عرب و فارزا اونوار میرن اونج هفدور میرن لیجی ترک و عرب فارزا هم کره وانن هم غلام و خدمتکاری وانن تفیل و به 1000 جاری تفیل و به هون نه انسانن اگر هون انسان بونا و وانی هون بر هفدو پان ند بون و هفدو دارا و ده حبا بریندار ند کرد ایک بمره و بمره ایک نمینه جیوه هر حبس و زندانه او برطلا بده حاکم و ساوجی و اوقاتا بیج لاوه من برا جزا هندکی بخواه ایدنه برطلو رشوته بده حاکم و ساوجی و برا اب کجره لاوه من جزا کی پر بدنه اوانی هونه مالا خو خراب کن هون مال خرابون هون نه انسانن هون به اخلاقن اگر هون میرن ناموساته خاکاتیه ناموساته ولاته تو کماراته و هبوناته لی بیامن هون به ناموس برتونه بلا کز قصیله نره اسکر جل مرا جوان اسکرات در سادسینه بنه اسکر و شفدوجی بناقتینه تماشا که belki müşani ekranı da ve nedi devirdi o dek tamaşa dikim asker huyani yani hatta be yeter falan merhaba vana çava bin zaman ev be ahlakna evan dine berraday behiş hine zid be kay beri be 5 sali Kürdistan edecek evana sebebin ku em nagezin maksad u murad xwe evana sebebin ku em nabin xwedî komal û dewlet ya mêrin camêra mêrin berev du pan bûnin mêrin namusa wan jî bin potînên askera de qîra namusa wan bir wan potîne ew axage askerê dewleta Tirka pê dike ew ax namus û şerefa Kurdayê ka akıl Ömer'e bebeçi. Yani ez matmayım, brastici ez matmayım. Fakat bebeçi. Nizanı mere matmaydı mı? Ya. Ah. Ka. Rojava İdris Şaçan ji bo yekîtiyê em amedene bi hemû partiyan re kar bikin. Kabê çi gotî pelemavî tişkî baş e ez teqdîr dikim û mala wî ava gerek her partiyê Kurda jî wanî bifikirin
Lehine partiye Kurdaji hene ketine gühega u gühega dijin. Anji çonu ser heybe lüve gezegene dijin. Kat hayvan jekitiya Kurda jekitiya wala ji komara ji devleta hayvan kat ne. Henek dibe ez u ez henek dibe van devlet çilo devlet. O henek dibe ji feda demokrasi o mala خرا كلي يكي وقت مجي فقير قدر كم وانا قرقا خوجت قتينم كاس نزال نعل ايش نعز باجر مثلا بردي مثلا بردي ادريس تشاتشان جبو يكتيه ام آمدنه بحمو بارتيان ره كار بكن اندام بارتيا ديمقراتا پشورویا kurda ya Suriye İdris Çeçan Diyarbakır ku ve konağa diyekitiya Kurda bewiste o dest nişan kır ku partiyek bi tene nünertiya gelle Kurda ne yani dixwazin em giş bibin yek o nünertiya bi sernave Kurd Kurdistanê tişkî gelek tişkî balkêşi û tişkî razî gotî mala wî ava. Lê ka vanê dibêt bên çi. Van partiyê mezin wek KDP, wek YLK, wek PKK ka vala çi dibêje? Partiyê biçûk re amade nişxwe. Lê işte. Wekî diçe, wekî de ez werbêjim Amerika ew jî balkêş e. Dixwaze İspanya ji nava NATOyê derxe. Amerika dixwaze. Ez jî bak li Amerika dikim. Role Trump. Çima ji ber alîkarî dayî İranê. Ew vedire tamam. Tê baş bike. Ew kesê alîkariye bide İranê tu tawra xwe dînî ser tê baş bike. Feqet li Gureçikê te çîkî te heye, bagerek te heye li Gureçikê. Li İncillikê heye Adana. Tu çima devleta Tirkiye nabêje zê vêdirê kar bînim? Ne sere sekreterê NATO çû Türkiye? He? Ya bixwaze. Herî rihatî, herî nêzîkî İranê, herî girtû İranê têx binzikê hev tebeqê erdê İncillik û Kurecikê. Çima tim kar nîne? Em ne dirûtiye? Türkî nabîne êrîşa xwe dibe İspanya. Patawasız Trump. Valla lavê baba wê ji wer bêje siktir bibe. Eyn wê war ji wer Amerîka bêje. Feqet Amerika İran gelek füze avêtinê İsrail û cê herî İsrail depa benzînê şewit adî agirkî gelek toparanek mezin çekirî li İsrailê. Heger wanî jî here ji xwe Tirkiye mirke rojhilatana wê hemû beraber wê hemû navaşer kevin. Ew ê çaxêzî ez ê ji xwe defkê bînim û zurlavankî bînim. Ez zanim bi defê xwe dim tir dim dim tim tir dim dim tim tir zanî pir hostetî jê ne lazim. Ez ê li vî ekranê ez ê bînim di stê xwe xim bira ew rojhilatana wê li beraber hemû here. Türk, İran, Irak, Mısır bira ji nexşa cîhanê rabin ez saz dixwazim defê xim. Gum. Belki yeni cüret bêje ew qedir zalim tişkuma zalim e. Em ne zalimim? Em zalim kirin. Em bi vicdan bûn, em bi rehmet bûn, em bi dîn bûn, bi îman bûn. Lê ev hemû ji me send. Amanî işte. Vana em xistin vî halî. Ya, vana em xistin vî halî. Ji ber wê ki ek dilê wan bi İranê, bi Farisa, bi Tirka, bi Ereba bişewte ew Kurda bê axlaq e.
Osman o Kurda bana ne kurdum. Deravat ki. Deravat ki. O bırak ya gel la. Nizamçı. Tişki var ya. Ay bir şerm ya. Yekşi Kurda kaybettu bir emini. Kurda ma xobam düzelik yine. Babamın dikot. Tu derke kuçe vadet tu bukhaz bilize bizarokarı. Ne bir hesabali ki la emin. Bezi ki havale min. Le Kürt ne vani ne? Ve her cem Araba bezi veren biratya havzu bukin. Ve her cem Türk'a bezi veren biratya havzu bukin. Bizi biratya gella. Verem aşiti geçekin. Ya işte pevkez aşitiye ne vazır rabano. Kuruk bir şeref bemri ulan. Ulan bemri. Hingi mirin erzane. Sıdısın mirinci ne vabdı seset kebe. Beçava lahacı Lokman avetin bir pazara. Beçava Mirhan nizam kirin. Beçava Halebe keçka Kürt خود دبین خاطر سیار آویتن ویرو مرینک راحتی جی نماد سواب کبه از کردان بیشم مرینک راحتی خوشک نماد سواب کبه و او درمه و پرچه بفر براتیا گلا یا براتیا گلا سبرویه که هر کی از راست بیشم ام بری بشش ماه حتی بسال که siyaset و reveberiya Kurda zerro iş kavla İtalyanlar var. Sıfır. Ki çizme beraber be. Ki jan parti, ki jan reveber, ki jan kahraman, ki jan komutan çizmirdi bezi eyvallah sen selaser çaba le az yekki şu an mebsere bafıl talabani mebsere yusun ve kadir zana mebsere yusun duvar دو پیچر بو لسلیمانیه او غزال او کچکا بریندار بزشکو نخوشخانه وی او کچک قبول کن حتی کچک جیانا خوش دستا تشکیوانی چکرین کردا ایده باوریا مشکناندن به شرف اراز بیشم بشرف PKK'ci Bavarya Kurdaş kenan, Dem Parti'ci Bavarya Kurdaş kenan, Yenekeci kenan, KDP'ci kenan, PYD'ci kenan, bişeref gişaş kenan. Bavari tişkidine. Benere tas hatu çingiya. Leceme vardı beşin. Tas hatu. Dedi tas gibi çın. Tas hatu çingiya. Çı ras çı derev. Fark nake. Gitçingiya o pebe. Aynı vani nav geheger bavariya Kurda beş kenandın. Tu nema wan Kurda karı kardık. İro bavarma belki Kurt henüz reveber meberi arlan bisinin Kurt rabanın. Leci evok mered nibisinin. Şu evok mered nibisinin. Az naslıkın. Yek hebu la amedi. Meb telefonu emcanat ahir bin. Ya agriş de bir var valla pervar bu. Per zemin go memosta az de bina xoştat xwazim us hamu şeyde kurdat xwazim. Ji Evropa ve az ne tip siyaset. Az naxwazim vana az bejin jber belki em hinek morale kurda xera dikin. Le ev rastî ki geme ve rastî ji beje. Ama az bejim her tez başı, her tez xwede, her tez guli gulistani em xwed xapînin Ama tek ama xafıku kamina düşman. Ki iro düşman yok misku psike bir medlis. Amerika ziber her vasta hin heval bende xwe ye NATO'ye naha dixwaze li ser wan cezayan ferz bikin. Di serî de İspanya di radara Amerika'da ye. Derxistina İspanya ya ji NATO'ye yek ji wan pêkanînê gazê ye. Ya Amerika tu çima Türkî nabîne tiram bê axlaq patavatsız. He? Gefanta dixu Türkiye'yim. Ek bir Rusya dıdı dışını Türkiye'ye, ek bir Çin'e dıdı dışını Türkiye'ye, ek tırbat et kolu Türkiye'ye, ek tüccari
لجمت وادي جمت تشكيدن لباشتا ملتي ويجي وقال ويجي ودولة ويجي وحكومة ويجي هون جبات تركي قاورن قاور هون زانتي ترامب افندي هون غيري مسلمين ود القرآن يجي والجم مسلمان يجي غيري مسلم يكي غيري مسلم بكج وهر جنتي هون بين تشبيش سياسة وجي قريج وأواني تجي قريج ليه؟ بلاغة إسبانيا ده تركي الولي حقا في دان دو دركن قبل تركي امريكا جخوار اسرائيل جخوار ما داي نكارن بري خو بدن تركي رابن الرونين نظام شي نظام شا هذا بجحمن يا بجحمن de namaya kedi naxuyaya Pentagon'e de eşkere buku devletên yekbûyî yên Amerîkî hîn pêkanînê xistiye rojevê hinek pêkanîn yani biryarın kararın xistin rojevê xwe ku li ser hevalbendên xwe yên NATO'yê ferz bikin wê çi ferz bikin wê vê mesela em karin bêjin numûna kes bidim wê ji Tirkî bêje ez ê İncilîkê kar bînim li hember İranê ji bo çi bu ew İncilîk mesela ji bo çi ye ji bo paytexta Varşova bû dema komünîst neyse na Varşova lema ne were hemû bûn zibir hatta dozî hevdîtinik bi Rusya jî anîye Trump peki ew İncilîk ji bo çi ye heger tu li hember İranê kar nîne heger tu li hember ji bona çi ye an jî hevalbendiya te û Tirkî ji bona çi ye hevalbendiya te sirf tu Kulûza bide Tirkî tu teyarê 35 bide Tirkî tu perçeyê teyarê 16 bide Tirkî Tirkî te dixapîn wê çavî Trump efendî mesela yek serek gerek Türkiye'de hedefe Amerika'da gerek Azerbaycan az İncil'ke Kurecik'e kar binim heger tu böyle okey tu ne hele astadırdım gerek avar bugün stratejik ne ya dünya namussuz ya dünya bedbahtı dünya namussuz dünya bercevendi dünya her şey Ligori nuçe ajansa Reuters'e eppekanine de asta heri bilindi de nakaşkirin bi belgeya naburi de hatta ragahandin ku hin hevalbendan nexwestini ku Amerika bergehê qada wan heviya bikar bîne demek ki Türkiye jî nexwestiye hinek dibêje henka hinek devlet yani Türkiye jî navandê bê şike bînin hatta gotin wê yeke karê esasî ya NATO'ye lawas bike lawas kiriye pardon lawas kiriye yani zayıflatmış lawas kiriye bi talkirîna endametiya İspanya ya NATO'ye û ji nû din nirxandina helwesta Amerika têkîldarê serweriya İngiliz li ser Falklandê İslandês jî hatiye pêkanîn di vê naberê de heger Amerika binêre wek wê nabe wê bê teq û ji NATO derkeve giş NATO derket û pêve wê çend heb dewleta bîne tenişta xwe xwediyê NATO ew ya serokê NATO ew vane li ber golikan e bawer bikin ber golikan e bir her ji xwe rayelin çoyê xwe û her ber pes her ber golikan esas serek Amerikayê wê Amerika jî derû dora xwe bicivîne û wê NATO neh ji xwe re çê bike navê wê nakin NATO wê navê wê bike Toko wê bike Jaco ma navçûnin wê ji Tirkî bê tilcê xwe jî rûnî wê İspanya jî bê tilcê xwe rûnî wê van dewlet mewletê çûçik mûçik wê li cê xwe rûnîn
Zberwiyawi jnahade Türkiye li çareseriya xwe digere çiye derdbe ev dibêjin ya Avrupa nizam çi birliği milli yektiya Avrupa ew ji ordî mordî kes xwe çê dikin Avrupa 27 devletê Awropî xwe dixivin navan ji xwe kes dora Türkiye nemaye ke hakikaten kes nemaye ew Arab bereb Suudî Mudî hemû girêdayê Amerîkanê bawer bike wek devletê Türk binêre mû vîdeo temaşa kir ew ala Türkan bi tişewit dînin ew Yunan munan yani rastî jî ez hez nakim ama yani dilê van Türk mirka şewitî ez ji kirdar dibêjim ne dilkeçik bin lê ez dilkeçikim ji ber wê yekê ez hêvîdarim ki tişkî wanî Amerîka çê bike ku bêvla dijminê me jî hekî têxin erdê Colani daxuyanî da û got ji bona me Rusya girîng e çima girîng e ji ber ke endamê yekîtiya dewletê navnetewî ye yekîtiya dewletê navnetewî û gitiştî jî çê dibe me pêşkêş dike me parêze û wisa war wanî lê ez hêvîdarim yekîtiya Awropa jî alîkariyê bidime aborî leşkerî û her wiha me ji çav dernexe feqet Awropa heta niha tu bersiv jî nedayîye lê heger ez dizanibim siyaseta Colanî jî bi çawa hînî siyaseteke ez wê nizanim ama li hember Kurda siyasetê dijwar tê meşandin û wê şerekî giran dest pê bike di navbera Kurda û Colanî de bawer bike ew çi dibêjin birabêje ji ber ku hîn cênigê xwe nedîtine û her wiha jî dewletek wek Tirkiye ku dijminê Kurda be û vala jî dostê Kurdan e ew zebanî wî ye mihelmî her rod li Tirkiyeyê wê çaxê işê Kurda zor e em werin de îja çûyî Misrê Serokwezîrê Misrê jî tevlî civîna Kıbrısê bûye a wan dewletê Awropî ku civîn çêkirine di wir de qaşo me goya bûyî mişk xirara qul dike hayê kesê jî çê newî kî bûyî mişk Colanî Kujer Colanî li wir pişta xwe daye serokê Misrê wa xwe quran bira kiriye mêrikba kiriye gotiye here wer lavê min bi Tirkiyê sibêze nûçe bi Tirkî pêşkeş bikin bi Tirkî bernama wî ew rezîl kiriye feqet di vir de dibêje Colanî serokê Misrê nizam çi kirî nizam çawa kirî ew vala jî wî derdixin pêş esas di asê xwe jî di newanîye pekî hevalo giriyê her kesî û miriyê wî te wê rewşa me çawa birayê Harûnê Reşîd karek ji xwe dîtî karek kar li ber mirinê xistiye himbêza xwe wê bi malê xelk lê rastên dibêjin balûl ew karka wê bimire la hema şerjiyekê balûl dibe nana ya nemire kurot be wê bimire û be ya bive gîsk yani gîsk hevalo ji karekê mestirê û ji bizinê biçûktir e jê dibêjin gîsk wadê til Tirka binêre êk wêre yekî soytarî deket û zimanê Kurda
ne pejerandı bu yani qîma xwe bi zimanê Kurdan netanî ez wî şarlatanî dibêjim. Bak evladım yazar mazar çizer mizersin bak evladım. Bana keçinin, olağın, giskin, gisk Türkçesi yok çünkü gisk yok. Ya anlatır mısın? Ama de Kurdiydi dibe karık, pişti karık dibe gisk, pişti gisk dibe bizim. Hatta de bizine tişkidiceydi, ser bizine tişkidi. Teşhiri, bişiri tişkivaniciyeyi. Neyse, balur dibe le ya mezin be gisk, kuru dibe bimre lao. O dibe ya mezin nemre be bizim, kuru dibe dımırı. O dibe ya be bizim iş avcı karık ebine. Hayda. Mesele burada. Em Kürt gerek amari. Le em nerevin Jütistan. Bir doza Kürdistan. Bir gorra Kadi Muhammed. Bir kandi zerreyi miskal az nahav ceyimi van bernamamı. Na. Tü bercevendi, tü fede, tü kat. Le az de fikrim. Lave baba لسري وانتيا بالصالة روزنامه وان من لابيش بلا كده از برا او مببخشين از هم بروي بجنا خوتا ويدم الروزاوا او هبالك جن هردو روزنامه وان شهيد كد نازم مزاچه بو لازم بو پهلاوان نگهوی تلیکهوی تردر کتبو پهلاوان نگهوی تلیکهوی yani sol Boze sole kul bu tilike üler ketibu. Eğer şeref ve namusa me kurda habe ejid tevli. Ev pelava vi kahramani u rojnamavan bu. Deket telezalat vi du derva bu tişkivan me derke zalat vi. Ev pelava gerek be xavn u hayalata, gerek be xavnata. Kurdati haki evici. Gerek mera vani bir fikre. Ev camer rojnama gazeteci bu rojnamavan bu. Bu hasta ve jiyanı xoşik jib derbas bikram. Ziber ve ki ez de fikrim kadri zana. Tu servan ekrana du gotrad bezi yani tu jid bezi ez xabat kedik lao. Tu dert kebe çayat elberteyi, kahvat elberteyi, cetek germe, bomba tünü, tırsı xoftüneyi tu du gotrad bezi tu var her du gotraj dedi serherdayı dedi sene gelle xwa. Tu gel bezi ez xabat edik. Ev dere. Ev kesege dilevi de tırsu, xofu, anneyanı bomba o kimyasale güllej kudu ve be lekeve duve xofede lisere vançiya hala serma Kürdistan'e tişki acayip sermavi. Germaveci tişki acayip. O ila gıttı birçici be. O ev serma deyca hasab cemaye. Biz sala ev keçi xorte kurda şeref u namusa me parastin anin haya vedere. Ziber ve eke hevanı. Gerek merek vani bir fikri, vani deste xod bin keberxe. İza patişat roke torba ki çediki dize zerdiki ovi torbi dixi bin kebir ev gota ki deste xod bin kebir kohati ez war beşim. O govi kevri goma ki mezin kevri ki mezin ditini serre. Peki ki kari insanlık derbas bir bağma. Dibezi ya serroke arteşa padişahte o adnerin serre dinerin nerre goma serre dibe eze herim çan hab asker bişinim birazcık gevri verre radar. Ev derre vezire padişahtı. Ev jinleri keverli vurur. Ev jin beze zehermiş padişah beze biraz çar habzılama bişine bir kevri ser verre dar. Ev işte. Var yeki xabat kartı yeki kar kartı. Lepiştavi çar hab ezin korb
ezing de وان ازنگادیتینی وی دیدی ده وقت قدر دسه هوستا بهوست pardon نه هوست بهوست اولا بیشم بهوست کبر حکی زده عالی دنیره دبین کبر ده torba درد کبر ل torba nere زیت جایی و نابا وان زراده مکتوب کشتی نامه کیه دبیجه کی دسته خود به وی کبری خه او زیرنا ایوینه او گوتنا کو گرک تجی دسته خود به کبرخه زور تهوانو دوستو ام گله وقت نتوا کرد گرک ام حمو دسته خود به کبرخن ام هنک بکن و هنک بخون نراسته ام هنک بکن هنک بخون نراسته به çavatı bir az kurdum, acil bir az kurdum. Kurucu cid bir az kurdum. Cerdaman cid bir az kurdum. Kuzere AP Musa cid bir az kurdum. Yeşil cid bir az kurdum. Hakan filan cid kurdu. Deru Dora Cumhurbaşkanı cid kurdu. Mehmet Medine cid kurdu. Kur. Le kurdavari tişkidini. Kurdavari tişkidini. Züber ve ki gerek em باور بکن شش و پنجا ننیرن یک بره یک سرک gerek emzem haz bikin یک tiyame habe duyemin em khurt bibin abori siyasi ideoloji lobi navnetevi u her wiha u çand kurti ez lo hünermend ki ku bere koma berxwedan de bû em axifî نحو يزنابي بيجم از بيجم zaten o gişnastık. Zünnüvde çandu zünnüvde gruba hüner koma berxwadan dadmezirinin yani zünnüvde abadık. O kadre fazla dakika bevra axifi. Mugo çe yani çi bevisti hundise ve komeçe dikin. Go memose go çandu kultura kurdi libernigader. گو میدان والا دیتنه گو او کسی بره گده همنر کامی ده بود نا برخودانه ده بود نا وانی گو نا اندنیرن هر کس خوار سری کشادی داره yani قالا هنرمند هنگی هنرمند دا ذکره لی ترکی والوان دراو لسر وی گلی حتی گو هنگ لسر پشتا وی گلی نابونو خودی ویلا و قصرا و نظام چی بزن گو برا ببین خودی ویلا و قصر و قولاغا لی گو برا ترکا وی گلی نکن گو تنچه خودم tamam گو yani گو همه پیشوان بگیریم اف چاند کلتر نبی خودیه گو مشور نه توزیک چکری و قانون که زاگو که اون گورا وجه همه بمشن یک ایروپیده چاند کلترا کردی نمکار ترش تالام بود اون دزانه نه والا اون گیش دزانه خوازم بیجم جانه وره میدانه دلی من پرخوشه به وی دیلانه دیلان گلک خوش بو دلیل به روگش بو دلیل کیه؟ دلیل دوغان پکی او ستران که گود؟ شبان پرور گود دجه خود گود دما شبان پرور دبیجه چی؟ ناوه دلیل دوغان تینی سر زمان دیلان گله خوش بو دلیل پر روگش بو eyvallah صدق fakat hani bebaf ahmak namussuz ev klama guttir girin Türkiye onu ber disco çekirin bilir bana gringin ki bu abi ya espero que getir mülakaşeci yeki ne pır meşhurici ne pır çekici. Bendim buraların şallı ağası veran oldu gitti harran ovası Celal Yarıcı ev kılam vani rezil rusak o mıkabın gele kurci liber ve klame beçava liber
بینگوله سترالا بینگوله حالای دکشاندن و خوش زوبتک لخواد خستن گوان دکشاندن لبر وی جانه جوارد اگر نتود نزان غشیم و جاهل به ود دوی حالی ده به روکی یکی نگود اولان اف کلام اف ستران شهید دلیل دوغانه هی حدسز هی بی اخلاق ده چاوا قلبانی ترکی کسی خان نکر ev de mana talankrına çandı kulture. Hinki de ez nave wa nabeşim. Avcı kurdun. Hünermendin. Uca naha derin davat acı. İca o da derin davat da biçak ab khort mortez nezanın yani khortaj dibin berkhab zamanı ki yani o kay bodyguard'a. Ağaç koy maşinin. En nave wa beşim muajin azke. Be ahlak. Hund asli خود نتشتی که میری گفت یا تو تجاری نابی زلام جلاوی خوره پاشه لاو خواند اما بیشن بو والی هنی دویشن بو پاتیشان هنی دویشن بو komutan ام بیشن بو والی هات وی بازارک بابی ویلی دمال ور بو والی دو حر پولیسان دو هر بابی مبینه پولیس شو بابی یانین گویا مدت گفتن نابی زلام بنیر مقامه منواز والیه بی مال ولاتی موالن بابی گو تیلته بگو هیچ تلوی زلام هکتوی بازلام ده بابی خود نتانی برنگی خود این حکایه آوان کردایه هون تجاری نابن کرد و کرده وار هون تجاری نابن هنرمند و صنعتکار هون نابن صنعت هون نه صنعتکار دوباره بیشم زوران کادره براره اوی کسی که بداوت تا و خر شخط نه هنرمند کرمن هنرمند نه دعوت دارن لبامه قرچی و مطلب درن دعوت از واجی و فکری بیشم برا کسی بیش صنعت نه صنعت اگر توش بابه خود میری لاو اگر تو هنرمند بی کنسر کچی که به چند حبیل تماشا بکن از جور بیشم هنرمند مثلا او گلک تشمیشت که واری فقط درده من نه اونجی برا وی چند و کلترا وی کردی به ارزانی پیش نکن از تمید بیشم هنرمنده که هر نوروز او پرا بخوازه او جی به اخلاقه او ایک پراجی او ارگانیزاسیونا که نوروز چه که او پرا بده او جی به اخلاق نوروز نوروزا جشنا نتوا گله کرده جشنو نوروز نه روزی که همه شخصی روزم چیه لگله که هنرمند اینه نه پرات خوازن اون پرا دارن نوروزه باکشمش که وانی گره مره بین زمان لهنه کنه اما جمر چیه او حتی هوا که منی هنرمند هایی لمو گودارید که هیچ برنامه من ناروینه یاد به من مسته sen niye sanatçılarla aranı bozuyorsun? Çünkü ortak o bu Türkiye bezi çünkü. Ortak o hünermenden xaradı ki. Ortak onuza ke xaradı ki. Ortak onuza ke xaradı ki. Beni falan kesme vakti avcı kar bezi ama ne bezi? Ezid bezim bisekin or stop. Ve çakik ez ne bezim? Ez şaştiya uyan ne bezim? Şaştiya uyan hünermendi amel kumidini lekudbini. Bir sultan aptal rastiya xo bu hünermend. Hengi rast bu, dürüst bu. O gelek hünermend edici var. Gelek hünermend edici var. Hünermend ayneynika gele. Hünermend rastya gerek bir zaman. Eğer az hünermendim. Lek az sarkıştım bende bir tişkidim. Ama hatten az bavardıkim terşiçi bu. از باورد که من ماتن داویا برنامه زاگروز گوتی چه دوی نابریده انزانم ادخوازم تشکی بیجم نوروز آدم حجی آتامان روزرون گلک حالا زکی گل اوش خواه بی مناقشه و گلکی ده چرا بیدنه واناش بولا من وقت قدری زاناز بیشه
gelek cewan giringe gelek giring baye keski ku li ser van ekrana ez rica jwan dikim bira qet devê xwe navê jwan gotinek eşk ji bona wan nebêje ji ber gê ji bona min ew xeta sor e min ji hevala jî gotiye em ê bêjin yek gotinek nexweşik ji van dostê me bêjin li ser vî ekranê û ev ekrana jî bira 10 kes ji li me temaşe bikin ew 10 kesan jî bi dilekî rehet nek xelk êrîşî wan bikin bi tirs û metirs acaba hinek tişkî ji me bêjin ez wana jî ricak me ji van dost û hevalê me em naxwazin kesê jî asteng bikin lê bira kesek jî dostê me hevalê me rencîde nekin karin fikr û ramanê xwe bêjin ama bê heqaret li ser vî ekranê jî ji Serok Öcalan re ji Serok Mesûd re ji Serokê Kurdan re bira kes heqaretê jî nekin ez sazî Partiya Kurdan jî nekin bi qanda min hûn nikarin Kurdan jî rexne bikin kesek bi qanda min nikar ez rexne dikim hûn dibînim lê ez heqaretê nakim hûn jî karin rexne bikin heqaretê niha hûn min rexne bikin eyvallah lê hûn ji dê û bavê min xebera bidin wê zora min here ev e heqaret kiribûn pawyoncu Qedrî Zana gelek tişt gotibûn bira bê ez bixwam got min hunera xwe di pawyona de ez hîn bûm ez sê maçûm konservatuwarê dersa deng û piçik nota mota şeş meha ne tam şeş me jî bû û jê pêvê heger ez saetkê li hember we ana wanî li hember we diaxivim û we li ser vî ekranî zev dikim ew dîsê girêdayî ew xebata minî ez 16-17 salî bûm ez karim bi saeta li tiş miştikê wanî nenêrim û bi we re sohbetê bikim û bi we re bidim û bistînim ev jî bibexşînin ez lêbûna xwe ji we dixwazim ev jî ne şixulê her kesî ye ji ber wê yekê heqaret em hevdû nakin de em ê hevdû rexne bikin min rexne bikin min Gulistan ji mir got Şêrîn moderatêra hêja îro ji mir got got mamoste ez dixwazim tu Tirkiyê nexna bernama Kurdî wede ez Kurdî pêşkêş dikim got Tirkiye qet nexna çi xwe kêfa ma di cî de bû êk bigotan nanajin me moster nabêjim çima ez Qedrî Zana nabêjim ama belkî na bêjin min gotinê nexweş kir Renas kekê Renas ji mir got derî cana min got em bi qanda nizam kê jî nayê got mamoste heval mevalê me hene got wê gotinê kar nîne bawer bike ez kar nînim bawer bike ew jî dizane lê ji min negota min ew gotina herdem bi kar vaniye ez vîdyo xwe berî 3 sala dinêrim ez fekî dikim ew vîdyo min bê axlaqtî kiriye xelkê ne rast bû ne rast destê min ji we nabe hûn jî nabên herin Qedrî Zana ez jî narim binêr ez bawer dikim heval te dibînin ew gotina te navê te çi Step Vay hevala wî jê bavênin tu nikarî bêjî xapa tu bê axlaqtiyê dike tu bêrêstiyê dike û ez naxwazim li cema hevala Gulistan Şîrîn wî bavênin ev dernecê te ye tu nikarî gotinê ne çewt ji Serok Öcalan re bêjî xapa mapo xapa jî hûnin bê axlaq jî hûnin ev qenal neyse ve alvet ji kerema xwe bavênin û sik dikine qeşmer diya xapa Tirk e diya te kî ye ez son dixwim demek ez bê mala televizyonê Tirka û nizam çi heye hûn nikarin ser vî qenalî hûn nikarin ji Serok Öcalan re du got rabêjin ez we bêjim ez qebûl nakim ne Serok hemû Serokê Kurda
ود بقناة ما وحقرت ل أو كسيك أم قيمة الدنيا تماشا بني نجا أزاتم داويا به كيكو أمي رخنا بكن از دخل ناموسا ومن ليه حقارت أم لكن نش كسكير نحدتي تسروك جالر بخابولان او قد شنابه زور بيجم نين ستر ولين ندر ستر öndene laf söyleyenin gerilaya laf söyleyenin ya pezeye laf söyleyenin kabul etmem bir kadizan olarak kabul etmem peşmergeye şuna buna kabul etmem sen Avrupa'da oturacaksın ahlaksızlık yapacaksın neyse havanu ببخشني yahu سلام بريز حرمتك بس كشي وذيك وإبارة مخوش مالا وحزار جاري أما براسي التماشبان هون إيروجي باشبون ديش وقدو من حياة سدو نوزة كساديت لفر دل خوازي بفر سدو بيجي بفر دسد بفر سيسد أو جلسر آلي كاريا ود مينه فرقچه Zeki gotiçi zeki fırıkçı havalim. مالا وحزار جرفا ازي بدار مزوا عاجزنا كم يا ببخشين حكي مدنجي خبلك اما نراسن هبالو باور بك نراسن ايرو من بخوا من بك رخنا كر مو ابي بازو تني مو كابتشي مو ام درم كو ددي مو له ما في منه اما حقارة بتربية أخلاق بأخلاقي لهم برسروك إجالان ومن لهم برتسروك أم لما ممكن كار بابه منو حكي وتنيه وأسقبون لكم بالتايبة تجي القارشي باكيكي أسقبون لكم أزور بيزم والله هنا أزنا باكيكي أزنا أندام بتشكيم أزنا قدرهم أجر رزق كردكم أما باكيكي 4 سالي خدمت كريه شرط مشادية سينك بسينك Ya az tüve dedim çavi van bir ahlaka bilir. Av aşağı ki peki ha? Bir ahlakın ya. Beminin hoşi. Av dibejim belki az o ani bejim bana yeki da zanat bir çavi xo bigir. Na. Hazar kez bir hazar kez yaz emi aslan kiremi babeni. Der hakkı sarrod ki hazar kez از دیسی بابیم احتیاجام نل بندا پراکیم نل بندا بجواندی کیم نل بندا تشکیم از به طریق خوازم ویگلی بدمو بستینم تشکی راز پیشکشی ویگلی بکیم لی به ریاضی قنالی اونی حرکت حقارت سروکا ریبرا وان کسی که بدل دانه نه حد وی بتقصد Evet. سلام رز و حرمت بمین خوشید اف چارجر از بجم او از هرم و بمین خیر خوشید مالا و شما میخوش